kubleh cibone pigi prolog ibertu yo ngato ka monde celebrate sang chai ngato na po Eastern Hill te ngada emole hapo kani ka DDU GKY Alfred Solution kau em hapo Central Guwahati te hakani to yo achibun kite ke jing hikai ki wa yo ai kam nu wa you sorry ki that to le du wi sorry ki that yo le ki class ki per te ka teu lai pa noi ya ka office ka yong ka ba de ki hostel ki yong ka le pa noi kani to ka office ka yong ka kani to ka kani pa to ka reception ka yong ka hai ni to you send ya ki documents ki yong I yo la chibun ki man ki register ki I em kami to yo hi ni ka teu lai pa noi sai ka documents lab ka wa em hakiti thau ki wa I training I ka te da poi hakani ka labs ka wa I yo jing kai ka documents lab kani to ka documents lab 1 hai ni to you em ki machine ki wa lipu santali ki machine kaniwan ka labs 2 hani to lebu sandali ki machine ka made UP de yo jing hikai hini de yo ada tibila ka wonu so yaki ki sula ki that khamtam yaki tu ki khna ki wom punang so uyo yakakor te diwa one pishini yipu tip ka mon mo yo yakani ka kor kini ki machine la mta ki machine ki wa iju yosi man ki machine ki wa use ki cha industry te kini machine te man ki bertu ki yong ki ni machine ta ki saving needle lock stitch machine kani to da poi ha kani ka IT labs ka wa aging hikai ish phanga computer class the you play or to hini poi phi to dugi usu dan hi ke sula usu ran hi the yo ele chibun ki jing hikai kami computer class ki the you phi ka te ki ni am hini bro hini to yo jing hikai chibun chaphangi computer class but ki class ki o pher ka te lai pa no is ki class ki o pher kani to ka German practical room ka yong I ka class ka wa I yo jing hikai wa kamon wa UI ya ki design ki per de you pila ta hani de em la ka TV ka wa ki de pinyu gi ide chupa is phanga industry ka wa em hai sa ki de thau wa UPE te de you pila ya ki ni thau ki wa em hini te kini to wa isibun yo jing hikai lang ba kani ka class wa I kamon wa hi ha ki design ki per ya ki sula gi that ki wa I kwa UA katera upai in ulipai no I kani ka class kayong I ka documentary hakani ka class de yo I sibun ki chikai ki per shapang ka machine shapang ki parts ki yong ka machine ki ba kamun pun em kami ki te ki parts ki yong kai yi ki ka ki kam gi te de yu phila hini wadang em class ki ni na te hini to ka class yong I wa I pun em kami de yo jimitoi la sibun de ti bila shapang yong kani ka machine katera poi hakani ka class English class te hini UP hani class yo jimitoi sibun ba ide yo ile chapang jing hikai yonga communication de yo jing hikai ile chapanga basic hygiene te hani ke class kamta mi gitu gi wom punang ukolam English lang ba gani ke class sibun pi yo jimitoi pi tip ile chapang kani wa kamnu ukolam step by step nang pi utip le ukolam hi English kateu lai pa no I yaki thau ki ba isa I te kate lai pa no shwa I yaki hostel ki yong I kani to ka hostel ka yong I ka ba isa I hini hostel to yi em le ki thau thia ki ba kam de yi sa hini chi ar phosan ngut ki kan thai ki ba yi sa hini kam gini ki kamra ki ba I em le rutli ki kamra kam gini ki wa em shidrong te hini to shemi shibun wa ki jing kmen wa I yo I lang wa em hini ta shibun wa I yo I kmen khai yo gi like kite friends they were people pichni shibun yo pile kam kite ki products go share pi kite ki problems ki yong pi da wer like kite ki tension ki problems ki yong I wara kini to ki thau sum ki yong I kateu lai no I se ki thau bam ki yong I kini to ki thau bam ki yong I ki wa I de bami made step is ni kini to ki dining tables ki wa I shong I shi prolog te hini to ka shala yo api ki jala yo api ki bam ki di le mam ong ki bang to du ki bang don hi te ngara sneo na ling nga sneo de biang hai jing bam le te hini to ka TV le yo I te de ipor wa I boring si yi pa le ka TV he por wa I di chai le ni he por wa I bam jai de yu pile yaki tu ki thau sa ki yong I la na ki bedroom ki thau sum ki yong I ki thau training ki yong I ki class ki per ki yong I de yo jing kai to shibun ki class ki per hini te
kam ki uniform like the free go ki books ki pencils ki bags ki copy chibon ki wa yo hini ta yo di wa yo free lang ba ga governments te gi te daw la em ne predi yong pi ki nu ko join ya ga ni ke trainings ka yong is te bhau join ka thank you